روشا لباشوری کردستان مترسیا کو دولت ترکیه لباشوری کردستان دای آواکرنه بریان ها جالیه یعنی که وقت بو گوتن کو دولت ترکیه جته داعش به هفکاریا پدکه لهمبری هزین گریلای به جهد کم لی ویجار جنتنی بگوتن هم ناف و هم جیوینین بقاسی 416 جته داعشین کو دولت ترکیه اول سر خاکم سوریه یا داگیر کریه پرورده کرنه جبو درباسی خاکا باشوری کردستان بکه تیتیه تفگری جمار زلال دبه مترسیا پلانین لسر خاکا کردستان زیده دبه. چهارصد و شازده چتین داعشی لباشر کردستان بجی کرنه. لو هێزانێک کە ئەمڕۆ دێن بۆ منتیقەی بەرواری باڵا سەروی سیاسەت کۆنە ئیرهابیەکانی زمانی داعشیان لەگەڵە بەڕسمەوە لامە بە ناو ڕسمەوە لامە بردevkî yenekî Saedî Ehmed Pîre carayekê yekî tirmeyê ev agahî bi raya giştî re parve kir. Pîre anî ziman ku ev çete li herêma berwarî bala a Amediyê hatine bicîkirin. Malpera Spî Medya ku li başirê Kurdistanê weşanê dike nav û wêneyên çeteyên Daişê ku ji alî dewleta Tirk ve bi alîkariya pedekê li başirê Kurdistanê hatine bicîkirin belav kir. Li gorî agahiyan dewleta Tirk dixwaze wan çeteyan li dijî gerîlayên azadiya Kurdistanê bide şerkirin. Li gorî nûçeya Malperê ev çeteyên Daişê li Efrînê hatine perwerdekirin. Piştî wê jî heman çete biriya dewleta Tirk bi cil û bergên leşkerên artêşa Tirkiyê derbasî başirê Kurdistanê bûne. Malperê di nava heşsî çeteyan de nav û wêneyên 416 çeteyên Daişê ku biryarê dewleta Tirk bi hevkariya pedekê di rojên bê de bîne başirê Kurdistanê belav kir. Li gorî Malperê çeteyên behsa wan tên kirin, piraniya xwe di şerê dagirkirina Efrîn piş re yê Serêkanî û girê Spî de jî ciyê xwe girtine. Li gorî nûçeyê hin jî komek din ya çeteyan li Efrînê tên perwerdekirin û amadekirin. لەو هێزانێک کە ئەمڕۆ دێن بۆ منتیقەی بەرواری باڵا سەروی سیاسەت کۆنە ئیرهابیەکانی زمانی داعشیان لەگەڵە بەڕسمەوە لامە بە ناو ڕسمەوە لامە Hêjayê gotinê ye beriya niha ji berdevkî yenekê Saedî Ehmed Pîre ragihandibû zêdetirî sêsî çeteyên Daişê hatine herêma berwarî bala. Berdevkê ragihandin û çapemeniya HBG Serdar Yektaş ji îro ev agahî di beşdarbûna xwe ya ji bo Sirk TV de piştrast kiribû. Malperê linka ku nav û wêneyên van çeteyan tê de ye parve kir.